Hei hi All India Radio Mizo ani Chanchinthar a chhir tu silian sang puya Mizo Village Council in Thlanna nimina vote thak zo ta ka vote za samsiri panga point pariat patniatla a vote VC zanga somnga in Thlanna MNF party in seat VC zathum somni pali anla Aizo local council in Thlanna vote za samruk point pathum pali atla a local council somnga pakwa in Thlanna MNF in local council somnga anla President Ramnath Kovind chuan Win Kha National Sports Day Polin Ramchunga in film nalama ming tha te hna National Sports and Youth and Adventure Award sangni somni asem Tokin Khan Jammu Kashmira Security Force and Fear Fiak Pathuman ka plum Mizoram Village Council in Thana nimina vote thak zota ka vote za somsri panga point pariat patniata a VC zanga somnga in Thana hian rodala MNF party in VC zathum som ni palia sarkana an siam theya Congress party in VC somko prokan la a ZPM in VC somthum pariat independent in VC somni pathuman la boka sarkana siam thebi komlona VC somruk pakwa omani Aizol district MNF in Latnem Berin VC somthum pakwa sarkana an siam theya Congress in Pasari ZPM in panga independent in panga sarkana siam thebi komlona panga omani Lunglaya MNF in VC somnga panga Congress in somthum ZPM in pariat independent in pali Sorkana siam thayom lo na somporo ko oma serchi pa MNF in VC somthum pali Sorkana siam thaya Congress in VC pasaria ZPM in paruk Sorkana siam thaybi komlona VC pasari an omani Champha ya MNF in VC somthum pasaria Sorkana siam thaya Congress in pasaria ZPM in panga a independent pahnia Sorkana siam thaybi komlona sombakhata ombok ani Mamita MNF in VC somnga parukan la a Congress in VC sompakua ZPM in pakhat independent in panga sarkana siam thaibi komlona VC pakwa ombok kolasi pa MNF in VC samthum pahnian la a Congress in som pakhat ZPM in pathum independent in pathni sarkana siam thaibi komlona pariat an oma sai tuala MNF in VC samni pasari Congress in VC pali ZPM in pali independent in pathum sarkana siam thaibi komlona paruk an oma khozola MNF in VC samni pahni an la a Congress in VC pathum ZPM in panga independent in pakhat sarkana siam thaibi komlona pasari omani na thela MNF in VC samni pahni an la a Congress in pariat an la a ZPM in pakhat independent in pakhat an la bok Aizol Municipal Corporation huam chunga ni mina local council in Thana vote la chu za zela samruk point pathum pali ani a Hein Thana hian local council somret pathum jinga somni pali chu shipui leng le akai hnoi thil sang sang wangin vote an thak velova vote thak na local council somnga pakwa rurela MNF chuan local council somnga an la a Congress party in pali la in ZPM in pakhatan la a sarkar siam thayom lo na local council pali ha omani State Election Commission Mizoram Secretary P Teresi Vanal Shwaijuan Shipui Hualvel Kara Huai Senate Thuoi taka democracy in ngana poimo tak local council sangni somni in than tilotling tura Aizol municipality mi pui vote thak tura thokchok zongjong te chunga lom thu asoi ti wen khan thu chua asoya Peter si chuan Shipui leng meka wanga local council ten khata Shipui in kai hlom om tak din huna omma wanga containment area puan in kharkhip le lockdown contact tracing le test result ngak mek ani awangin local council somni pale in than hun sonani atia State Election Commission Mizoram chuan andin mun thlir chung zelin le Health and Family Welfare Department ron chungin in than hun tu rom mana thar asiam don ti asoi local council in than boy pui tu zongjong te anin pek na wanga in than tlong taka zo felani ta chu lom mati thu soin an chunga lom thu soi boka thule la puang zara in thana hlotling nei tura tana tu INPR chunga lom thu soi bokin COVID-19 laka kan him thine tura sulsu tu Health and Family Welfare Department in election duty tele mi pui himna tura commission in amamole thuron apek thinna lom thu soi boka Shipui leng kara in thanbo sa etul sia wanga SEC in YML MPF te puina in Mizoram Sarkar in SOP siamte commission le district municipal election officer in kaishwena asiamte tlan chelova rom hana fel tak siama vengtina anlo boy puina SEC chon lom thu soi bok ani Mizoram COVID-19 din hun thlirin Win Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglen akai shuai meeting ne ni a Health Minister Dr. Alal Thanglen chuan Aizol tilo district soma true lab quattro real time quantitative micro PCR bun felani to thu soya atamjok chu kar thar tirlama man tran thei ania be sei omati heng khol te hian an chi sang sang somporuk atest the wangin thingtlang le mun la deu zo kadam lo Aizol pan ngai thin te point an ma ni district headquarters sa anin test thei to dona tangkai takin an chor nge arin thu soya
call and call tu turpo ashan pala ngai lovin thok tu nei sa atanga po annia training pack fel vek to anni ati bok he call hian ni khata sample za tanga zani ate seidon ani health minister chuan task group on documentation in covid-19 dona konga malak na zong uluk takin an la khoma report an siam dona hi Chanchinthar lo lom zel tu te tan po tangkai tak alani nge arin om thu asoya covid-19 dona konga thok tu indelo na pushu turin malak zelani thu asoya covid-19 chikai en kolna tur ccc indelo na anasa thu soin positive anpun thutin amang an thak thina sarkar lai puin kumin kum topa mi sanga chuang shikai to turin chut sia heng harsana lo ma chon tur hian athayang angin input cha zelani atia nana she thiam harsa tak mai anna zirchian mek ani awangin rural thiam har ma mi puite thopna anma mo te soibok voin meeting a hian covid-19 vete en kolam mun tur covid care center le dedicated covid health center in dalona pushatura malak ani thu soilan ni a malam hun tur thlirin atlem bera arwala mi sangni zanga en kol thena tur ccc le dchc mamo ani thu tarlan ni in ccc atana man mek in dalona pushatura rom hana siam zinga khotlang lamin rem anti lo wanga man rem chang le lo om thina wanga boin an to thu te district tina ccc atana man tura hual lok sa om to thu le heng te hi harsana om lova man the ani vek chuan mi sangni borvel en kol the ani thei be se ania dchc atan hian mizoram chunga phc le chc baka district hospital sanga mun than bik te ro mani thu le heng dchc at hian damlo zalivel en kol the be se ni thu tarlan ani ccc le dchc na dailo ani chuam lo thei lovin in lamai nen kol tura in hotir angai don thu soilan ani bok positive an oma an sul nu chui tu pol contact tracing team how to the point an malak na te tar langin local task force tenen an thona athada wanga nu chui all sam thun soya contact tracing ti na harsana len jok athen lo nan positive tele an contact ten engma zeb nei lo thin se an du thuan soini sample collection hi Aizol district bika chuan Aizol is CMO noya team ni an oma thlathara tangin team ni dang an nei bel dona Aizol west CMO noya team thum omin state IDSP noya team thum an oma chakle zola na an tho thena tura mala ngai te soi honi bok sample la khun tur chung changa local task force le contact tracing team 10 rom mana siam hawani thin thun soya local task force te thule la ngai chang thin turin sample lak sak tur te an ngen ani mi puita zom turin kai shuna sang sarkar na rom man mask vo social distancing zan curfew te chutun ai khawle zola keng ko tura chanlak tha te ani boka meeting a hian health and family welfare board vice chairman dr arthem sanga mla chief secretary pulnun mo chongo baka health secretary home secretary igp le covid-19 dona konga mala tu team sang ayote antelani prime minister narendra modi chun naktu pathiani chumadar som pakhat khian all india radio man ki bat kal tangin mi puiten hena thu cha soile dona mizo tonga le lenin chun zomanga zandare da sun le ani ang tun tum hi prime minister modi an man ki bat program amman voice somruk paret na turani Chanchinthar all india radio Aizol tonga puanani President Ramnath Kovind chuan Win Khan National Sports Day Polin ram chunga infiam na lama hming thate hna National Sports and Adventure Award sangni somhnia sem President Kovind hian Rajiv Gandhi Khel Ratna Award Arjuna Award Dronacharya Award Danchan Award Tenzing Norgay National Adventure Award le Rashtriya Khel Protection Puraskar te sema thu soin pu Kovind chuan COVID-19 shilangin infiam na khovel anghong na sa hle atia India rama po infiam na anghong ani atia heti chunga infiam mi tele coach state internet plot tanga anin po thei cholom om ti in Union Sports Ministry le Institute dangte point infiam mi tele coach sei ampe pobreng atia infiam na khovela mi chi sang te chuna kina thinung hoi sen joka loading chokin ram chanchena hlotlina ro pui tak aron hlo chuange abe se ya infiam na le infiam mi te hian ram chung mi pui te inpum khatna an siamani atibok major dian chanza na hlanin president chuan infiam mi te tan mai ba ka ram mi pui te tan enton turani a in pek na le athiam na mangin hoki a hlotlina ro pui tak achangani atibok tugin khan Jammu Kashmir security force ten firfiak pathaman ka phlum Tudon danin Pulwama districta Zadura firfiak le sipai the anin ka pa helai hmuna hian Pulwama police army le CRPF 10 firfiak dapso be puin thak mek lai ni a Zadura hian firfiak an omti thun don bozuin sipai the dapcho na an thok nga lani firfiak te biruna hmunan thlan vele hian anin kap zui nga la in ka nan sipai pakhat ka hlumani boka silai le amu engemaw zat an mantel bok firfiak dang zon na ngor taka kalpui chun zom mek ani Chanchinthar chherti top na tlang pui
Mizoram Village Council in Thana nimena vote thak zota ka vote za som seripanga point paret panhetla a VC zanga somnga in Thana MNF party in VC zathum somni pali anla aizo local council in Thana vote za somruk point pathum pali ta a local council somnga pokoi in Thana MNF in local council somnga anla President Ramnath Kovind chon vein khan National Sports Day polin ramchunga in fiamna lama hming tha te hena National Sports and Adventure Award sangni somni asem Tukin Khan Jammu Kashmir Security Force 10 Fir Fiak Pathum and Kaplum. So Tizong tu Chanchinthar kan puan thei chu ani